Mu kwezi kwa kane mu mwaka wa 2018 ibintu byari bikomeye mu ihembe rya Afrika mu gihugu gifatwa nk'Yerusalemu ku Barasta, Addis Abeba ku gisekuru cy'umwami w'abami Haile Selassie. Ibi byakomezaga ibintu i Addis Abeba ntaho bihuriye cyane n'umwami w'abami Selassie, ahubwo wari minisitiri w'intebe Haile Mariam Desalegn yari yeguye, hatorwa umusore muto Abiy Ahmed wafatwaga nk'uzanye impinduramatwara muri Afrika. Igikundiro cya Ahmed cyaheraga ku migabo n'imigambi yari afite itandukanye no gusigiriza bivugwa cyane ku banyapolitike, hakikubitaho imiterere ye karemano yatumaga b'igitsina gore bagera kuri 50% by'abanya-Ethiopia bamukunda cyane, ariko ku isonga yari uwa mbere wo mu bwoko bw'aba Oromo, ari nabwo bwa mbere bwiganjemo abaturage benshi mu gihugu. Uyu mugabo wavukiye mu gace kari rwagati mu gihugu yarushijeho kwigarurira imitima y'abatuye Afrika n'isi yose ubwo yarangizaga intambara yari imaze imyaka hagati ya Ethiopia na Eritrea, ndetse akanabihererwa igihembo cyitiriwe Nobel cy'amahoro. Nubwo kuri ubu iyi ntambara isa n'igiye kongera kubura. Abiy Ahmed kandi yavuzwe cyane ubwo yagenaga Sahle-Work Zewde, umugore wa mbere wabaye perezida wa Ethiopia, umwanya ufatwa nk'uw'icyubahiro ariko ukomeye mu mateka y'icyo gihugu. Abiy Ahmed afatwa nk'uwasubije Ethiopia mu ruhando rw'ibihugu byihagazeho muri Afrika, ariko ni gake hajya havugwa ku mateka yihariye, ari mu buryo yavukiye mu muryango woroheje cyane, uko ishuri ryamunaniye akajya mu gisirikari, uko yisanze i Kigali mu ngabo za Loni zari zishinzwe kugarura amahoro, Umufaransa-kazi agashaka kumugusha, uko abagore bari bamwirukanishije mu gisirikari n'ibindi. Amateka ye agaragaza urugendo nawe ubwe atigeze atekereza kugerageza ku gasongero k'ubutegetsi bwa Ethiopia, kimwe mu bihugu bifatiye runini umugabane wa Afrika. Uyu Abiy Ahmed ninde mu by'ukuri? Reka tumuvugeho. Je nitwa Ismael Mwanafunzi. Abiy Ahmed yavutse mu mwaka wa 1976, avukira mu gace ka Bashasha muri leta ya Oromia muri Ethiopia. Izina rye avuka ntago ryari Abiy, ahubwo yiswe n'ababyeyi be Abiyot Ahmed Ali. Abiyot bisobanura impinduramatwara. Agace yavukiyemo kari mu majyepfo ashyira uburengerazuba, kakaba kamwe mu duce twari turimo abarakare benshi batari bishimiye amatwara n'imitegekere ya Ethiopia nyuma y'ihirikwa ry'umwami w'abami Haile Selassie. Se wa Abiy Ahmed yitwaga Ahmed Ali, yari afite abagore 4. Umuryango Abiy yavukiyemo wahingaga cyane ikawa, ariko ubutegetsi bushya bwa gisirikari bwitwaga Derg urangajwe imbere na Mengistu Haile Mariam ntabwo bwigeze buhagahenge abaturage. Hashyizweho ingamba zidasanzwe zirimo no kwambura abaturage uburenganzira ku bihingwa byabo, akaba ari leta igena igiciro aho babigurishiriza n'igihe cyo kubigurishiriza. Igitabo The Abiy Project cyanditswe na Tom Gardner kigaragaza ko umuryango wa Abiy Ahmed wageze aho ugahura n'ikibazo gikomeye cy'inzara. Se gutunga abagore 4 bitangira kumubera ihurizo rikomeye. Agace ka Beshasha Abiy yavukiyemo katangiye kubamo imyigaragambyo no kwigumura gukabije kw'abaturage, ku buryo leta yatangiye kukagenzurira hafi. Se Ahmed Ali amaze kubona ko leta itazamworohera nimenya ku izina ry'umwana we Abiyot risobanuye impinduramatwara, yahisemo kurihindura amwita Abiy agamije kuyobya uburari. Nawe yari umurakare cyane mu bandi, ariko ntabwo yashaka kubyerekana ku mugaragaro ngo leta ibimenye, kubera ko ntabwo yari kumara kabiri. Abiy igihe kinini yarezwe na nyina Tezeta wacuruzaga inzoga yengeshejwe ubuki izwi nka Teje. Ushatse wabifata nk'urwagwa mu Rwanda cyangwa se ikigage, kubera ko ni inzoga gakondo muri Ethiopia. Uyu nyina ngo yamukundaga kubi, ku buryo ntabwo yajyaga muhamagara Abiy cyangwa se Abiyot, ahubwo ngo yamwitaga Moti bisobanuye umwami. Numwe mu bamwigishije kujya yitwara nk'abagabo, aharanira kuyobora ahageze hose. Mu mwaka wa 1991 ubwo Abiy yari afite imyaka 14, ubutegetsi bw'igitugu bw'abaderge bwari burimo kugera ku iherezo. Imvururu zari zitangiye kuba nyinshi. Ishyaka EPRDF n'inyeshyamba zaryo bari barimo gusatira umurwa mukuru wa Ethiopia. Ntabwo byatinze EPRDF yafashe ubutegetsi, igihugu kinjira mu ipaje nshya. EPRDF yafashe ubutegetsi, kugendera ku bwoko mu mitegekere bifata isura. Muri iyo myaka Abiy Ahmed yari mu mashuri yisumbuye, ariko yarangije ntiyashobora kubona amanota amujyana muri kaminuza ya leta.
nta n'ubushobozi bwo kujya kwiga muri kaminuza zigenga bwari buhari. Byabaye ngombwa ko ahindura icyerekezo ajya gushakira ubuzima mu gisirikare. Ntibyamugoye, yemerewe kwinjira ahera ku kuba umusirikare usanzwe. Ageze mu gisirikare yize ibijyanye no gukoresha itumanaho rya gisirikare, ibi ngibi twita ibyombo. Ubusanzwe iri ni ishami ry'ingenzi mu ngabo, ushatse wahuza n'irya tekinike rivanze n'ubutasi. Muri iki gihe kandi Abiy yabonye umwanya wo kwiga ururimi rwitwa Tigrinya, ururimi ruvugwa nabo mu bwoko bw'Abatigray, ari nabo bari ku butegetsi icyo gihe. Muri make yari amaco y'inda kugira ngo azashobore kwisanisha n'abari ku butegetsi, nagira amahirwe bagende bamwinjiza mu butegetsi gahoro gahoro. Nubwo ubuzima bwo mu gisirikari bwarushaga ubwiza ubwo hanze mu bushomeri, ntabwo Abiy Ahmed yari yishimye. Nk'uko umwanditsi Tom Gardner abigaragaza, mu gisirikari yatangiye kwishora mu businzi, atangira kubatwa na ya nzoga nyina yacuruzaga yitwa Teje. Hiyongereyeho kandi no kunywa cyane ikiyobyabwenge kijya kumera nk'urumogi kizwi muri Ethiopia cyane nka kate. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS rigaragaza ko kate ari ikiyobyabwenge kigira ingaruka zikomeye ku buzima bw'abantu, cyane cyane ku buzima bwo mu mutwe bw'ugikoresha. Abiy Ahmed ngo iki gihe yari afite moto yakundaga kugendaho, yari yarahawe n'igisirikari. Iyi ngo yitwaragaho abakobwa umunsi ku wundi, ku buryo muri quartier batangiye kumwibazaho, ndetse no mu gisirikari barabimenya, bashaka no kumwirukana. Nk'umusirikari wari wararangije ayisumbuye, afite n'ubumenyi bwihariye mu gisirikari bumwe bwo gukoresha ibyombo, ntabwo kumwirukana cyari kuba ari ikintu cyoroshye. Bamurwanyeho akomeza kuba mu gisirikari, ndetse mu 1995 yoherezwa muri mission mu ngabo za Ethiopia zaje mu butumwa bwa Loni bwo kugarura amahoro mu Rwanda. Ubutumwa bwa MINUAR bwatangiye mu kwa 10 mu 1993, bugera mu kwa 3 mu 1996. Bwakunze kugarukwaho cyane ahanini bitewe no kuba butarabashije kugera ku ntego zabwo, ndetse abasirikare ba Loni barimo ntabwo bashoboye guhagarika jenoside yakorewe abatutsi mu 1994, bigera ubwihitana abasaga miliyoni. Abiy yageze mu Rwanda mu 1995. Igitabo The Abiy Project kivuga ko ubwo yarageze i Kigali yahuriye n'umugore w'Umufaransa-kazi. Uyu mugore ngo yaramukunze cyane, ndetse aza kumusaba kumugira umugore, undi arabyanga dore ko yari afite imyaka hafi 20 yonyine. Abiy Ahmed yigeze kuvuga ko iki cyifuzo cy'Umufaransa-kazi cyari nk'ikigeragezo, kubera ko byamutwaye umwanya munini ngo afate icyemezo cyo kumuhakanira. Niba uyu Mufaransa-kazi yaba akiriho cyangwa se barongeye guhura, ntabwo bigaragara muri iki gitabo, na Abiy ntawe yongeye kubigaragaza. Kuva mu 1998 Ethiopia yinjiye mu ntambara na Eritrea, ndetse mu bihe bikomeye byagoye Abiy Ahmed, kubera ko nibwo kuva yakwinjira mu gisirikari yaragiye ku rugamba rwa nyarwo. Yigeze kuvuga ko unité y'abasirikari bafatanyaga urugamba yishwe hafi yo gushira, arokorwa n'uko ubw'ibirindiro byabo byaraswagaho, yaragiye gushinga antene ngo ibyombo byabo bikore. Yaragarutse asanga abagenzi be bose babishe. Uyu mugabo usengera mu Pentecoste yagiye yumvikana kenshi ashima Imana ko yamutabaye iki gihe, ndetse akanabiheraho avuga ko Imana yari imufiteho umugambi kuva kare. Mu mwaka wa 2000 ubwo intambara yari itangiye kugenza amaguru make, Abiy Ahmed yoherejwe gukorera mu murwa mukuru wa Addis Abeba. Akora mu ishami ry'ubutasi no kurwanya ibyaha bikoreshwa ikoranabuhanga. Aha niho yahuriye n'abantu bakomeye bavugaga rikijyana mu gihugu, uhereye ku bacuruzi bakomeye, abayobozi b'amadini, abanyapolitike n'abandi. Nk'umuntu wakoraga mu butasi kandi birumvikana ko byamworoheraga guhuza nabo. Hari indi mpano Abiy afite, bivugwa ko ari nayo yagiye imufasha cyane, impano yo kuganira cyane ku buryo yakwiyemeje byakugora kumucika. Aha mu murwa mukuru ni naho Abiy Ahmed yahuriye n'uwari kuzaba umugore we, Zinash Tayachu. Uyu bahuye bombi ari abasirikari, ariko aza kuvamo ajya kwibera umuririmbyi w'indirimbo ziririmbirwa Imana. Bombi baje kubana, babyara abana babiri b'abakobwa, ndetse n'umuhungu umwe biyemeje kurera. Nubwo mu ntangiriro urugo rwabo rwari rumeze neza, umwuka waje kugenda uba mubi uko imyaka yagiye ishira. Igitabo The Abiy Project kivuga ko mu 2012 Zinash n'abakobwa be babiri bimukiye mu mujyi wa Denver muri leta ya Colorado muri leta zunze ubumwe za Amerika. Abiy Ahmed we yasigaye muri Ethiopia, bikavugwa ko bari bamaze gushwana, umugore agahitamo kujya kwishakira ubuzima we n'abana be. Uyu muryango uvuga ko wagiye muri Amerika gushaka ubuzima busanzwe, ariko abandi bagashimangira ko byari uburyo busa no gutandukana bucece. Zinash n'abana be bageze muri Amerika ngo ubuzima ntabwo bwaboroheye, kubera ko yabeshwagaho no gutwara bisi y'ishuri. Ariko nabwo amafaranga avuyemo ntabashe kubatunga, bikaba ngombwa ko na leta ya Amerika ibashyira mu bafashwe na leta. Hari abavuga ko gutandukana kw'aba bombi buri umwe akajya gutura he byaba byaraturutse ku bandi bagore barangazaga Abiy Ahmed,
ariko ba nyir'ubwite ntacyo bigeze babivugaho. Uko byaba byaragenze kose, Abiy Ahmed yasigaye muri Ethiopia yubaka ahazaza he, kubera ko nibwo yashyize ingufu mu kwinjira muri politike. Yahise yinjira mu nteko ishinga amategeko nk'umudepite, cyane cyane azamukiye mu ishyaka ry'aba Oromo ryari rimwe mu yagize impuzamashyaka EPRDF yari ku butegetsi. Mu kwezi kwa gatatu mu 2018 yatorewe kuyobora iyo mpuzamashyaka, hashingiwe cyane cyane ku buryo yari amaze kwigaragaza nk'intyoza mu nteko ishinga amategeko, ariko anenga uburyo guverinoma yayoboraga igihugu, cyane cyane iheza amoko manini nk'irya akomokamo ry'aba Oromo. Amashyaka yafatwaga nabi ku butegetsi bw'abanyatigray. Akimara gutorerwa kuba minisitiri w'intebe wa Ethiopia, ibihugu by'amahanga byaramwishimiye cyane ku buryo batangiye kumubonamo nk'uzasubiza Ethiopia mu ruhando mpuzamahanga. Hari abadiplomate bamwe ngo bamufataga nk'icyamamare cyangwa se umuhanzi, kubera ko ntabwo yajyaga akomeza ibintu nka bamwe mu banyapolitike bamubanjirije. Amaze kujya ku butegetsi, Abiy Ahmed yakoze amavugurura buri wese yabonaga akabona ko adasanzwe. Yategetse ko imfungwa nyinshi za politike zirekurwa, leta igabanya kugenzura cyane itangazamakuru, ndetse abanyapolitike bari barahunze basabwa kugaruka. Guverinoma ye ya mbere yari irimo abagore benshi, ashinga ministeri itari isanzwe y'isi y'amahoro. Icyashituye benshi kikanamuzamurira izina cyane ku rwego rw'isi ni ukujya mu biganiro na Eritrea agamije kurangiza intambara yari imaze imyaka 20. Iyi ni ya ntambara bari bamwiciyemo, Imana igakinga akaboko imutegurira kuba ari uzayirangiza nk'uko yakunze kubivuga. Mu gihugu cy'amoko agera kuri 80, Abiy na ministeri ye y'amahoro ntabwo borohewe namba. Ubwoko butari ku butegetsi iteka muri Ethiopia bwifata nk'ubwakandamijwe. Nguko uko abanyatigray bari bamaze gutakaza ubutegetsi bisanze batangiye kurwanya Abiy Ahmed. Mu kwezi kwa 10 mu 2018, hashize amezi 6 gusa agiye ku butegetsi, Abiy Ahmed yagaragaye muri cravate n'ishati y'umweru, agaragiwe n'abasirikari bambaye impuzankano ya gisirikari barimo gukora pompage. Abiy yaje gutangaza ko ari abasirikari baje kwigaragambya ku biro bye bashaka kumwica, ngo kubera ko batari bishyuye imishahara yabo. Intorezo zigamije guhiruka ubutegetsi bwa Abiy zagiye zivugwa kenshi kuva yajya ku butegetsi, ariko akarusimbuka. Mu kwezi kwa 11 mu 2020 nibwo ijosi ryabyaye umwingo, maze havuka umutwe w'inyeshyamba udasanzwe wabo mu bwoko bw'abatigray. Bamwe bambuwe ubutegetsi ubwo Abiy Ahmed yari amaze kuba minisitiri w'intebe. Intambara yarakomeye, dore ko Ethiopia yashinjaga ibihugu bimwe by'amahanga kwigiramo uruhare. Ingabo za Eritrea ziritabazwa ngo zize guha umusanzu iza leta ya Ethiopia. Muri iyi ntambara ingabo za Ethiopia zashinjwemo ubugome, ndetse hari n'abataratinye kuvuga ko ari genocide, dore ko bivugwa ko abasaga 600 bapfuye, bamwe bishwe n'amasasu, abandi bishwe n'inzara ndetse n'indwara. Ikinyamakuru British Medical Journal kivuga ko nibura 10% by'abagore bo muri Tigray bakorewe ihohotera rishingiye ku gitsina. Mu bwoko bwe muri Oromia naho havutse umutwe ukaze witwa Oromo Liberation Army OLA, wamushinje kugambanira ubwoko bwabo aho kubashyira ku isonga mu butegetsi bwe, ahubwo agashaka kubirengagiza. Kugera mu 2025 muri Ethiopia hari abantu 4,500,000 bavanywe mu byabo n'intambara, mu gihe abagera kuri 21,000,000 bari bakeneye imfashanyo ngo bashobore kubaho. Mu bijyanye n'ubukungu, Abiy Ahmed amaze kugera ku butegetsi yashyize imbere kwegurira abikorera ibigo bya leta hagamijwe kurushaho gukurura abashoramari b'abanyamahanga. Ibigo nka Ethiopian Airlines, Ethio Telecom byagurishijwemo imigabane. Abiy Ahmed kandi yavuze ko ashaka kongera kugarura izina rya Ethiopia nk'ikigega cya Afurika, by'umwihariko mu musaruro w'ingano. Muri iyi myaka amaze ku butegetsi kandi yashyize ingufu mu iyubako ry'urugomero runini muri Afurika, The Grand Ethiopian Renaissance Dam, ruzajya rutanga megawatt zirenga 5,000 z'amashanyarazi. Abatavuga rumwe nawe bamushinja kurushaho kuryanisha amoko ari muri Ethiopia, gukenesha igihugu agishora mu ntambara n'ubwoko bw'abanyatigray, gushyira imbere imishinga yo kwiyerekana nko kubaka ingoro ya minisitiri w'intebe ibarirwa miliyari 10 z'amadolari n'ibindi. Mu 2021 Abiy Ahmed yatorewe manda ya kabiri, ariko n'amatora yashinzwe kuba mu buriganya n'ubugizi bwa nabi. Umwuka mubi na Eritrea wongeye kubyuka ku buryo hari ubwoba kw'intambara yakongera kurota. Bivuga kandi ko Abiy Ahmed yatangiye gushaka uburyo bwo guhindura itegeko nshinga ku buryo inteko ishinga amategeko atari igira ububasha bwo gutora minisitiri w'intebe, ndetse ntanakomeze kwitwa minisitiri w'intebe akaba perezida. Ibi byamuha ububasha bwo gukomeza kuyobora kugera mu 2037. Biteganijwe ko muri uyu mwaka aribwo hazaba andi matora rusange, kandi nta nshuro minisitiri w'intebe abujijwe kwiyamamaza mu gihe cyose ishyaka rye rifite ubwiganze mu nteko ishinga amategeko. Ibyo uyu mugabo warusimbutse ku rugamba akabasha no gusimbuka urukundo rw'umufaransa kazi. Reka tuberekera. Mwakoze kutwumva. Je nitwa Ismael Mwanafunzi.